kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ayna wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apayan, Erlinda bakit? Ti Anya, puldula kay. Inruar mo matabag kan boots mo, anak ang hingina. Wen tapang display nga raw. Ay wen gayam, marabyan ka kadimanan nga agawid ita. Kapilitan, Sigurado nga overtime kami. Okay. Apayan na sa ludsud mo. Wen tao may makikapi ni Mari Flora dito'y balay inton madamdama. Isumot lagayam nga inruar mo dagiti branded na gamit mo. Tapno makita na alakay. Sayang mo't no may duldulin lang. Ipasikat mo manan. Saan? Ipakita klaang. Di mo man is-istoryaan na second hand gito'y, Ay napo, Jack amukin ka bakit? Nagadulakit din nga amam. Agkapi ka pa, Mari Flora. Agyaman naklaunay, Mari Erlinda. Pasensya ka na, Mari. Sa anak kapagdalos. Madlaw nga rod, Mare. Nagadumat nga minapakakumikumak, Mare. Ay, awan ka diti makit-kita, Mare. Kas ko may itian niya, Mare. Agday ta ni iti sangwana, Mare. Branded abagday ta. Tabots nga day ti abay na. Branded matlaang day ta. Aya? Wan, ginatang ko, iti nagpasyar ka medyo Manila. Nangina day ta, Mare. Ay nawaw. Daytoy manen ti bagbagak. Inimbitaran nakmanen nga agkape. Tapno maipasikat na dagiti branded agamit na. Branded nga agpayso tibag na. Ngam na abot-abutan mo ti sofada. Agraman kurtina da. Madlaw adaan. Di namot ko na asukatan na. Nay. Okay ka kadilaang, Maray. Ming-ming-ming ang malat tanti kurtina, may. Ay kwa. Okay akla ang Mare. Adala na lagip ko. Ituloy ko nga rod ti agistorya no kasano anagatang ko dagita branded agamit ko, Mare. Dumngag ka, tapno ammo, Mare. Nasalaw ko ni Mari Flora di tadala ni tay. Agasam man da ita. No nagmalmal, managsarsarita kami iti kumarik lakay. Ay, una yun bakit? Noon niya nga tamot yung nagsarsaritaan yun Siyempre, dagiti gamit ko a branded lakay. Ay nawaw, naparamag kamot. Anyalangan ti panunutan ti kumarem. Sapay di mo sinukatan ti kurtina tayo. Agraman sopa, di mo mat kinuberan tapno sana makita na abot na. Bay, amta sufakan kurtina di talakay. Ay napo bakit? Nakababain launay ti kasta. Kabaalam ti gumatang iti branded na gamit mo. Ngam di mo mat masukatan ti kurtina kan sofa di ti balay. Ay nawaw, mabalin pa'y mat amausar ta kurtina tayo. Agraman ta sofa. Mabalin pa'y mat apagtugawan day ta. Ay nawaw. Adda ako nanang. Sa dino tinagapwam, Flora anak kaw. Agasem man ta narabyan ka. Iti ayan ti kumarek, nanang. Ay nawaw, nagmalmala managsarita kayaw. Unan, taimpasika na dagiti branded agamit na, nanang. Anya? Agawid ako maidi alas 12. Ngam saan matan amalpas ti istoryana. Adda nga agpayso branded agamit na. Ngam kas jay mat ti sofa ken kurtina da. Naabot-abutan ken nakarugrugit. Tagiwat mo anak ko. Pudno mat, nanang. Kabailan na kanumot ti gumatang iti branded agamit na. Ngam di namot masukatan ti kurtina ken sofada. Ay nawaw. Anya man ang tinaramid ti anak ta bakit? Ay nawaw.
Inaramay. Isumati isang kaistorya ni kumari na Aplora. Nangig ka o tinagan ti anak ta itay limabasak di ta Tersina. Ang jak na awatan no niya ti pagsasaritaan da. Diyak mo ah. Anya nga tamanin na jay. Nagbigsa ti katawa da itay limabasak ka. Sinaludsod mo kumaida ah. Saanin ata nadagsen nga raw ti binagkat ka o. Mapanak matkit day iti ayan da Erlinda intun madamdam ah. Agsaludsodak to ken kwa na lakay. Uwan man bakay. Sa bali nga mintiriknak itay nangag ko ang nagpigsa ti katawa, nagiti chismosa ni Tatersena. Inyag ko ti itlog nga order mo ken Antim Silya Erlinda anak kao. Agyaman naklaunay, nanang. Agtugaw kayo pa'y, ah. Busy ka kaday. Saan mo't kit day, nanang? Adaman saludsudag ken ka. Anya day ta, nanang. Si kakanumot tisang kaistorya ni Kumaring Flora di Tatersina anak kao. Anya? Nagpigsa ka no ti katawa dagiti chismosa idilimabas ni tatang mo di Tatersina. Nangag na tinagan mo. Ngam di na naawatan no anya ti pagsasaritaan da. Siyak tikat katawaan da, nanang. Nalabi ta kasta anak kao. Ay, nawang. Amangan mo't no in marmaritis nak ti kumari. Agsagana day jay amari Flora. Mamwakla nga imarmaritis nak. Makita na. Ay unay kan, Mari Flora. Adda ka di basol ko, Erlinda? Siya kanumat isang kaistoryam di Tatersena. Dayday ka di? Naistoryak laeng mat kadagiti kukumarek ti may papaniti sofa kan kurtina yo, mare. Masapol pa niya istoryam iti sa bali a tao, Mare. Saan mat siguro adakas, mare? Awan mat ti inuyaw ko. Indescribe ko laeng dagiti gamit yo. Anya nga rin intensyon mo, Mare. Kaya't naklang samat nga ibabain. Kumari ka di pa, iti pangibilbilangan mo kanyak, ah? Oo, agkalma ka di, mare. Manipod ita. Friendship over tan. Ay nawaw, friendship over adagusan? Sana nasaya tikas dyan nga inaramid mo, Flora, anak ko. Awan mat nga menen ti daddo mga istorya, nanang. No awanan, ay katagawi din. Sana kasta, hinbabain mo matpi mantigayam mo, iti kasta nga inaramid mo. Mapamok din is-istoryaan ti sofaken kortina da. Ay nawaw, awan tiin sa awang ko adakas, nanang. Indescribe ko laeng dagiti gamit da. Panunutam ko, mama, ti marik na tigayam mo. Kas nakunak itayon, nanang. Awan ti dakas nga insawang ko. Imbagak laeng no anya tinakita ki balay da. No talaga kamatlaan, indirit sumlat ta kumangaminan akin ni kumarem. Dakas gayam ti agistorya iti apanawaan, nanang. Saan adakas ti agistorya? Ngampilyam kumamat at istorya. Awanan ti kumarim manan ti tapik dagiti chismosa. Di ka magpampanunot, anak ko. Ay, husto, nanang. Aguli mo kayon. Di nak manreng-rengan nakasta. Naimbaglaang tanaranaan ka, pari Puldo. Apay ka di maray. Mabalin ka di nga agpaitulod iji sentro. Kimaro manin ti an-an na yan ni nanang ko. Masapul manin ama ipa-check up. Amangan paikit din no i-confine da manin. Ay una, anya nga oras. Alas 5 kumati malum okay lang kan ka pare. No awan ti aramidong. O sige, agsibugak pa yung muna. Dagasin ka ito, intun alas 5, maray. Ay na, agyaman naklaunay pare. Awanan yaman na. Kasta talaga tibiyag. Datayo mo't lang ngagkakalugaran tiyag titinulong. Na, daldalo sa mati-tricycle. Sa di naman ang tipapanam si Kapul daw. Itulod ko ni Nana Lisa iji sentro. Anyat na pasama kaya. Kimaro ka no, ti ananayan na. Ay nawaw. Apaya si katimang itulod. Makamumutan ni Mari Flora ang mangitaray iti inana. Ay, unay kan bakit?
Kasano amay taray na ni Nana Lisa kat awan matlugan da. Ay kat parikot na matday ta na. Anya? Iti anya ko mama kagapo makibiyang tayo iti panubok nga intad ti Diyos para kinkwa na nga eh. Jak amo no niya klase ti kapanunutan mo't dayta, bakit? Gusto mo ti bagbagak. Amin tayo, ada panubok asangwan na. Parikot matan ni Mari Flora nung kasano amay taray na iti ospital ti inana. Pangaasim man, ta saan ati kinadagas mo ti ipakpakat mo, bakit? Noan na ti parikot iti nagbatan nyo iti kumarim. Parikot yun lang adwa. Di na kam iramraman ka ni Nana Lisa. Nakita nga enroll nila kay mo ti tricycle yaw, anak ka. Agawid sama ti lugar na. Saan tatang? Alya nga raw, Itulod na ni Nana Lisa iti ospital, takimaro ka no ti an-an na yun na. anya. Tsak man amoy ti asawa, kundi tulong ka no mat. Inbagak mat kan kwa na asaanan ang makibiyang, ipilit na mati kayat na. Saan adakas ti tumulong, anak ko? Na, isong arot nga inikan na tayo ti Diyos iti panubok tapno agbalin tayo ang natibkar. Panubok ni Mari Flora dayjay. Iso kumamatan at ibang solbar. Saan ayakas jay dayjay tatang? Anday ta ka manan, anak ko. Amok ana sakit tinakam mo iti gayem mo. So akas ta ti ibagbagam. Ang pointless mat nga raw ti amam. Anya? Kalpasan ti inaramid na nanang. Napanain marmaritis ti sufakin kurtina ijabalay. Amo, kanak ko. Adamot piman ti punto ti kumarim. Isumanan ti kanunungan yaw. Saan mo't ngamin anasaya at ti kastangar aramidaw, manakaw. Sakbay agumatang ka iti kumkumpormi dita. Una umpay mo't adagiti masapsapul yu ijay balayaw. Dagiti kasapulan yaw ti priority. Saan kat adagiti branded agamit nga iparamag mo. Alawinan. Manulaang mo't ti kurtina ken sofa cover. Wanan nanang. Gumatangak to. Di yun pagbasuraan ti lapayag ko. Nasakit ti lapayag mo amakang kangeg. Gaputa masaksaktan ka iti ibagbaga. Ulitan yun to mga minanang. Talaga nga ulit-ulit. Aging ngagnakam ka. Agyaman iti panangitulod mo kada kami, pare Puldo. Pasensya kan daytoy laang ti maitid ko akasukat ti bannog mo. Sa anak mo't nagpababayan, mare. Idulin mo kit direta, taigatang yu iti masapsapol yu kan Nana Lisa. Ay na, agyaman naklaunay iti kinaimbag mo, pare. Uray no kasdi tinararamid ko iti asawam ako, Marek. Kat di ka nagduadwaan ng tulong kada kami. Noan nyaman ti diyo nagkinaawatan iti asawak. Saan kami akaraman dita? Amok nga damot lang amin ti kamali ni bakit ko, mare. Ti dakas na lang, kat di mo indiritso tinaobserbar mo kenkwana. Kasaritak to ti kumarek no makaruar ni nanang, pare. Urnusan mi ti parikot iti nagbaitan me. Ay nawaw, nasukatan mo ti kurtina tayo bakal. Wana, tapno saan anak kababain iti kumarik lakay. Agaraman sofa. Adamot ten cover na. Sofa cover lang ngamin ti kabailak agatangan italakay. Awan mo tinig nga makakwarta. Anusan tayo pa'y lang day taa. Di bale, no may lakok ti branded abag ko. Gumatangak tun iti baro a sofa. Awan parikot iti day tabakit. Mabalin na pa imot na mausar ti sofa tayo. Ala, agpalas ka nga rudan. Tay timplan ka iti kapem lakay. Siya ko, ti makaamong agtimpla ti kapek. Ituloy mo kit di tiar aramidem, tapno di ka mataktak. Naimbaglaan ta nakaruar tayo adagos nanang. Makaina na kayo manan dito'y balay. Presko pa'y ti angin. Huwag nga rod anak ko. Ayun gayam, panawan kayo pa'y biit nanang. Sa dino ti papanama anak ko. Iti ayan ni Mari Erlinda. Urnusen mi ti parikot iti nagbaitan mi nanang. Ay nasaya at matno kasta. Naragsak ti biyag no awan ka apa. Un nanang, nakaamiris akon. Mala, agrubot ka nga rudan tapno di ka marabian. Awan ti ipagatang yu di tatirse na nanang.
Ay, wan. Igatagan nak iti prutas no adala ko da. Anya prutas ngay nanang? Tay si ikod agat-gataga, manakaw. Magustuak man ti disenyo ti baro a kurtina, Mare Erlinda. Sabong-sabungan, Mare. Ginatang ko iti sentro. Agraman sofa cover yung Mare. Sabong-sabungan mo't lang. Isumat din na kurso na dak, Mare. Mayat mo't Mare. Naibagay iti pintur ti balayo. No di mo pa'y inuyaw ti kurtina kan sofa cover, me. Amang ano saan pa'y anasukatan dagita, Mare. Ay na Mare, pasensya kan nga agpayso Kamalik mo't dayjay. Indiretsok ko mga imbagakan ka idipay. Okay lang, Mare. Adamit lang namin nagkurangak. No pa'y kasta, nagadalak mo't lang, Mare. Kat dagiti langan importante abambanag ti priority ita. Kayat ka di asawan dayta, napakawan na kon Mare. Ay, uwan, Mare. Napakawan kan. Agkumari tamanan, Mare. Ay, wow! Nukurang ti kwarta, dagiti kumalaang priority ang mausar iti pagtaangan ti umuna agatangan. Narigat ti agin babaknang, no ti pagtaangan kat maliwayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Oh, naititisweldok, bakit? Nay, Daytoy lang ang tisweldong punsyo. laan kun kunam kat nagdakkel day tanagatad. Apay, kurang ka di pa dita? Ay, kuwala kay. Oh, apay akasta nga, iti panang mulagat mo kanyak, ludeng. Apay, ada ka di rugit, iti rupak, takasta una iti panang matmat mo kanyak. Ay, awan mo't punsyo. Apay nga ro, dakasta una iti panang mulagat mo kanyak. Ada ka di nakaskas daaw? Awan. Ha? Nakaluto ka din? Un. Anya nga, tinlutom asidanta, bakit? Adobo a karni ti baboy. Ay nawaw, nag-iimasan? Naimimas pa'y kumaa. No kanayon a kumpleto ti awat mo asweldo. Ay, ulit naman ti kinunam, bakit? Ay, awan, punsyo. Ala, inka nga ro din manggaw, tamangantan. Tanay, kasta unay abisin kon. Un, mabiit lang lakay. Ti kunam kanyak idi nag-text ka kat ada parikot mo, Mari Ludeng. Anya nga iti parikot mo, Mare. Ti asawak, Mare. Ay nawaw, anya ko matipagparikutam, kat kas makitak. Matinuma nila kay mo, Mare. Kasla di na mo ti agaramid iti kalukwan, Mare. Day tangarud, Mare. Agrup-rupa anasingpet nila kay ko. Addangem na, Mare. Anya nga itingem na, Mare. Nasingpet, kurang tiyaw-awat na asweldo na kanya. Idi pa'y napalabas atawon ang makadlawak. Nagululi makaklaang, tamangan kunak no isunto ti pagapaan mi. Amangan no adamit na usaran na, Mare. Anya kumangay, Mare. Dagiti masapsapol na, Mare. Anya kumangay no bilang, kat kumpleto matimakan iji balay. Ay, sabali man tagparparik na kanyak, Mare. Anyat kayat mo asawan, Mare. Amangan kunak no adamot ten babae na, kat iso ti gasgastusan na, Mare.
Anya? Dua alawasan nga agub obserbara. Ngam awan mo ti makitak nga ebidensya amang panagnak nga da babae nila kay ko. Wano? Talaga nga taan na laing amang ilimod. Oh, Loding, bakit? Okay ka kadilaan? Ha? Apay akas tati pa ng kitang kanyak. Kasla daay naramid ko adi mo nagustuhan. Ay, kwala kay. Awan? Awan magkitdi? Apay nga road asabali ti pa ng kitang kanyak. Ah? Bagay mo tabaro apulom, lakay. Anya baro Apollo kat no dua abulan nanday ti Apollo kanyak. Si kakit di mo, lakay. Italaang anak kitak nga insuot mo day ta apulo. Mala, umuna ako ni di kusina, tamangida sarak iti pangrabyanta. Mabisbisin akon, sumarunukan tulatan. Anya ti damagam, Loding anak kaw. Kasano ang maamuan no adda ti kalukwan nga aramiden ti asawa tayo, nanang? Anya? Apay akas tamanan ti saludsod mo, anak kaw. Awan mitkit din, nanang. Kaya't kulaang amaamuan no kasano. Amangan no adda ti teknik, nanang. Ay nawaw. Sa anak amamate nga awan laeng. Iti anya ko mga agsaludsod ka no awan ti makagapaw. Agpudno ka man kanyak anak kaw. Ada ka di babae nila kay maw. Yak pa'y sigurado, nanang. Nga mas daawak laang. Takurang matiyaw awat na asweldo na kanya. Day talang gayam anak ko. Kuna lakit din no adda nakita masabali a babae a kadwana. Agdwa-dwa taamangan kunak no babae ti gasgastusan na, nanang. Ay na, kasaritam laang di asawam anak kaw. Saan alasaya at akas taapagat atapam ki din? Apay, ti kunayo agpudno mo laang no da sa baling aramidan na. Ah, Sigurado nga aglibak day jay, nanang. ay kat paliiwam ajay asawam Loding anak kaw. Wen, nanang, talaga akas ta ti aramida. Anya ti bagayo nanang? Imay ni Loding dito'y balay idi na palabas sa lawas, anak kaw. Anya ti imay na imbaga? Agatap nga da sa bali a babae. Kurang ka no nga mintiyaw awa mo aswildom. Ay nawaw. Kunaklakit din na niya ti gapuna. Dahil talaga yan. Pangus-usaramaya ti kwartam. Di kayo madanagan nanang. Diyak maaramin ti mangloko iti anak yaw. Kurang lang tiyaw awat ko akwarta. Ngaputa dabay bayadak a funeral plan ko. Anya? Funeral plan? Funeral plan. Lungon ken sabong ko no matayak nanang. Na, ubing ka pailaan nga adadagusan lungon mau. Wala. Tapno saan nga parikot ti pamilyak. Mao di abayad ko ita alawas nanang. Kalpasan na. Fully paid akon. Nakasaganan tilungon ko. Adagayam kasta. Sa dino tinagapam si Kapunsyo. Day off mo ita. Ngam remor ka pa lang. Ha? Ay, kwa? Sa dino tinagapam ko na. Kwa, bakit? Anya, kwa. Ang pudno ka man, Punsyo. Ha? At the good news ko kin ka, bakit? Amok ngamin, nga ag-overthink ka manin. Iso nga, ibagaklangan kin ka. Anya ti good news mo. Sigurado ang maragsakan ka iti bagakkan ka, bakit? Ay nawaw, ibagamon ano anya dayta. Ado pa'y lang nga palpalikaw mo. Fully paid din tilungon kan sabong ko. Anya, lungon kan sabong mo't asasawam si Kapunsyo. Iwan bakit? Gimatang akong atap no nakasaganan. Sikamot to ang ti sumaruno, bakit? Adto ti sample. Agpili kay ti kayat mo adisenyo, tarugya kon ahulugan ti lungon mo. Sa anak man si Kapunsyo. Ha? Lungon-lungon ti bagbagam dita. Apay, kayat mon ti aginana, Talaga ka di adi mo kayat ti funeral plan, bakit? Anwa ngay ti lungon. Mausar mo to tapno saan mo't lang agparikot dagiti anak ta. Hey, di nakman reng-rengen, Punsyo. No imbagak asaan, talaga asaan. Di mo ipilit ti kayat mo. Tadyak
pay kayat ti gumatang itilungon ko. Jak pay kayat ti aginanan niya. Na, sana ka po taging matang ka, kayat mo ti aginana. Ay, sana kas jada bakit? Gumatang ka in case of emergency laeng. Ay, no siya, jak kayat dayta. Igatangan nakit din itilungon, kat si bibiyagak pay laang. Ay, unay kamutan. No di mo kayat, di saan lang. Siyak lang arudan ti agpampanunot tapno saan tayo amarigatan. Kasta ka pa'y mag. Asino nga iti saan ama kaungat, kat ulit-ulitan mo't nga ibagbaga. Lungun la akanayo ng timang mangagaw. Ay, makauma! Ni, papanamon ngay bakit? Agsubli ka dito. Luding! Ay, di nakasarsalita ko diyan! Ay, nahaw. Saan kayo kano mga agsasaw iti asawam, luding anak ko? Talaga asaanan nanang. Ay nawaw. Apay mat? Maasarak launay kan kwa na nanang. Agasam ngay, tapilitan nakit di agumatang itilungon ko. Anya? Si bibiyagak pay lang, kat lungunan ti sang kaibagana. Ay, jakam mo, talaga siguro akayat ng aginanaa. Ay, hindi ka agungat anak ko. Ipalawag mo lang nga nasaya at iti asawam. Ibagam nga awan pa'y plano magumatang itilungon. Mawatan naman siguro dayta. Kasla di yumot am-am mo nila kay kunanang. No kakasta abanag, ipilit na ti kayat na. Napudot nga rin ti ulo ni bakit ko kanya tatang. Ay, nawaw. Apay ka naw. Insuggest ko lang agumatang kami ti funeral plan na. Package da jay. At na yun asabong ken lungon na, tatang. Anya? Tapno nakasagana ko man na. Makapili pa iti disenyo akayat na. Ay, unay ka na nakaw. Apay ngamin alungon ti ibagbagam. Dakas ka di da jaya, tatang. Pampanunutok lang at ipagsayaatan mi. No saan akayat ni Mrs. Mo? Di mo ipilit, anak ko. Diyak lang mat kayat ngagparikot to dagiti anak mi, tatang. Dahit ti di na maawatan. Respetuam ano anya ti desisyon ni bakit mo? No saan nga okay kan kuana agumatang kay tilungon na. Di mo ipilit. Dahil takit mabalay na pangrugyan ti sana pagkinaawatan dagiti agasawa. Na, mangmangan, ngam di namit ko nang ayaban na tagidan kami amangan. Gimatang pa itinaimas asidaan na, ngam awan mo ti para kanyak. Ay talaga ama naging bubukod dahito lalaki. Apay ako silap ni Talutay. Awan bibiyang mo, Numabisin ka, agtugaw ka at mga aldaw ta. saan? Si kalaeng ay ti kabailan na ti agdiskitar iti sidaan na. Oo, ka manan, bakit? Awan mo't imbagak akastakad. Anya? Ikanak man iti may salata a sardinas, maribebang. Tay small size, maray. Umanay ka di dayta asidaan niyo ko nila kay mo, maray. Siyakla ang matimang sida, maray. Anya? Aging gaitakot agap apa kami kinila kay ko, maray. Iso asabali ti kaldero na, sabali mo ti kaldero. Ay nawaw. Anya ti diyo nagkinawatan aya. Ti sigod lata, maray. Tilungon kan funeral plan ti sang kaibagana. Anya? Ay, jak amoy ti asawak, maray. Saan ang makaaw-awat mo no maminsan? No anya ti plano na, masapol nga iso ti masuro. Kumusta kayaw ni ti asawa manakaw? Kasi ti sigod Awan nagbaliwan na, tatang. Agburburit lat ti dara na kanyak. Ay, unayang. Lungon laang ti makagapaw. Importante nga rod dahil tatang. Tapno saan nga agrigat ti pamilya ang mapanawan no bilang man. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Bay am ni bakit mo no anya ti kayat na anak ko. Adan to oras para ti day abanag. No di na kayat, di saan lang. Makamumutan na no anya ti pagidaan na no ginana. Ay unay kan. Na kayo nga tatang. Amangan no kayat yumutan ti gumatang itilungon niyo. Ta isulangan ti gastusak.
On sale da itatatang. At the discount. Ay, paspaylaang anak kau. Jakpay kaya't ti gumatang iti ilungon kau. Pagpampanunutak pa yan ay magtanay. Sumkarak mo't tayo nulungon ti sangkaibagam dita. Makabulan ng tinapalabas ipod nagapa kayo iti asawa manakaw. No siyak ti da kayo, pagsaritaan nyo anasaya at ti may papaniti day tabanag. Saan nga rod ang makauawat dayjay at nauna nang? No panunutin tayo, ada mapiman punto ti asawa manakaw. Sa bali nga rod mat kanyak nanang. No kayat na ti gumatang itilungon na. Ay kat isulaang di nakiramraman. No kayat na pa'y, mabalin nga agpaaramid iti pansyon na di taparaangan tayo tapno naka-advance amin nun. Si kakit di mo't anak ko. Saan adakas ti maadaan iti funeral plan tapno ibagakkan ka. Nakasaritak ti gayam kong aglaklako iti lungon mare. Kaslamayat mo't piman ti offer da. Anyat kayat mo asawan mare. Gimatang nila kay mo iti lungon, saan ka de? Wen, funeral plan sa dayjay. No sa anak ngagbidot mare. Adda kanupay ti sabong anayon ti lungon. Wen mare, ada ka nugayam kas jay. Hay, dayta ti ulit-ulitin nila kay kung nga ibagbaga mare. Awan lat ibaga na no di lungon, akanayo nun. Kung natigayam ko, ada ka numat pagmayatan na dayjay mare. Iso worth it mat siguro. Saanan nga gastos dagiti kakabagyan tayo amabati no ada funeral plan mo. Tanababayadan ng dayjay mare. At least, makasigurado ka amayat tutilungon mo mare. Ay na mare, no siya klaang, jakpay kayat. Sa bagay mare, saan tayo ngagpapada iti kapanunutan? At dalat tamat kitdikan ka ngagdesisyon. Imbagak lang ti amok, bareng malawlawagan ti panunot mo, mare. Mabalin ka din agsarita talo, ding. May papanitian niya punsyo. Pakawanan ta ko man di tunggal may sa bakit. Pasensya ka, no impilit ko ti kayat ko. Saan na kun apilitan agumatang itilungon ko, lakay? Saanan, bakit? Amo ka nagbidutak. Saan na nasayaat nga ipilit ko, no di mo kayat? Nasaya at mat nga rod no kas na. Pasensya ka, bakit ha? Sa pala ko mata, mapakawanak. Okay. Pakawanin ka. Ngam di na kayat asawan dayta. Nga umanugutak iti kayat mo ang mapasama. Okay lang, bakit? Di ka madanagan, tas saan ka apilitan? Maawatak, no ibagam adi mo pa'y kayat ti gumatang itilungon kan sabong muntaw. Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan ti desisyon ti tunggal maysa. Iti kasta naragsak ti inkay panagden na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag abigat mo ipag-Arlene, ada ka din ni kasinsinton eh. Si kamot kayam ipagmilisa. Adda na pa nanti kasinsin mo. Apay ka day. Ada lang nga patag nga ibagakkan ko na. Ay kat sumrag ka Agkapit apay, tapno maraman na mat ti kape mi anagapu iji abroad. Impaw iti anak ko. Pangururayan mat lang iti kasinsin mo.
Nakababain matkan ka. Ay nawaw. Magtugaw ka kit di, tagtimpla ka. Di ka kadyag babay. Nasingpot mo't kayam daytoy nga ipag ko. Sa bagay, italaang ngamin anagsango kami. Ta italaang manan anagawid ak dito'y lugar mi. Napauli magkamat ipag. Ay kwa, at dalaang nalagip ko ipag. Ay, ko naklakit din noon niya. Adto'y titasa. Agtimpla ka matan iti kapin. Close kayo magaya man iti kasinsin ko, Arlene, bakit? Nalaka mo gayam akasarsarita ni kasinsin mo lakay. Ay nawaw, hindi pa yamot may bagbagakan ka anasingpot na iti kabagyak. Sa bali ti ugali na lakay. Adayo anasingsingput ngam dagiti dadduma akasinsin mo. Uy, talaga anasaya at tao ni kasinsin Melissa. Awan makunakin ko na. Agsubli pa nga tati kasinsin mo iti Manila. Di ko na naitay kat saanan. Awan ngamin kadwan niya anti di tabalay da. Kat amumat, bumakit matan niya anti Rosa. Nasaya at matngarod no kasta lakay. Apaya kasta ti isam mo. Adan samot kayat asawon day nga isam. Unay kan lakay. Pagpanunutan nakpay laang mat iti dakas. Dila mabalin anaragsakak laang iso akas to iti isam ko. Anya kami nanti masapol mo ipag Arlene? Awan matkit di, nangyagak laang iti saba ta nagigiddan damutin analoom. Agyaman naklaunay ipag. Agtugaw ka pa'y Awan anyaman na ipag. Yan ti Rosa, diyak mo't makita dito'y balayo. Napanain subli ti binulod na agamit ti kumari na. Ay, agkapita pa'y Ano samlaang tasain nga important ti kapimi dito Sige lang ipag, inton madamdama. Kalkalpas milaang ngamin ang nagkape. Aywan gayam, nangagmo ka de di istoryada di tabangir asityo ipag. Ay nawaw, anya nga istorya da ita? Ni bakit tiryang, nakirelasyon ka no iti ubing. Anya? Wan, iso ti chismis ita. Diyak ka mo taga tinobyo na. Ay nawaw, nangalaam iti saba, Melissa, anak ka. Intad ni ipag Arlene, nanang. No kasta, may ni Arlene dito'y balay. O nanang, kinapudno na. Nagsarita kami pa'y sakbayan nagawid. Anya? Apay ka din, nanang. Ada ka di parikot? Ay, awan. Awan mo't kitday, anak ka. Apay nga roda kasta ti reaksyon nyo ngay. Ay, jakla impag-arop nga agbalin kayo ang nasingod iti asawa ti kasinsin mo, anak ka. Kaano laang idinagawid ka? Ita, close kayawn. Panagkunakat nasayat matatao ni ipag, nanang. Sapay lakuma, anak ka. Sapay lakuma, tapod no ti ipagpakita na akinaimbakan ka. Nakita kag sarsarita kayaw, iti kasinsin nila kay mo hindi na minsan nga aldaw anak kaw. Close kami nga ruden kan Melissa, tatang. Kunak man no kaguram, nang iti kabagyan nila kay mo ako nam. Ay nawaw, sa bali itan tatang. Anya, At damat gayam kasinsin nila kay ko analaka akasarsarita. ang mga nadamananda ka sa planom nita, Ay natatang mangrugi kayo man ako nakon, pagpanunutan dakmanan iti dakas. Amok ti ugalay manakaw. Ay nawaw, iso akanayon ang ma-stress kayo, ta negatibo adagos ti adda di ta panunot yo. Agkalma kayo kadilang, tatang. Kasano nga kalmaak, kasta ka nagadaw akalokwam. Sa mga naaddan tumanan ti ipulong da kanya kinton madamdama. Sa dino ti Papa na Marlene? Sa dino kumapay, iti ayan ti kasinsin mo Ay nawaw, apay itay. Ay nawaw, unay kalaki di matang si Katoni. Sa ludsudang mat aminin. Anya launit ti pagsarsaritaan nyo iti kasinsin ko aya. Kumkumpurmi mat Di kay umamit. Kasta talaga lakay, no kaalaam ti may sa tao. Alawa nun. Mapan ka no kayat mo.
Kita lang, tamangan no makataktak kamot. Nagteksakin ko na idirabi. Katawan ka numot ti aramiden na ita. Iso ang mapanak manan. Kanayon matan nga umay day tang Arlene dito'y balay anak ka. Kaya't na ti makiin inistorya kanyak, nanang. Ay, sa bali tagparparik na kanyak. Ay nawaw. Kasano sa bali, nanang? Amangan ko na no dadakas a plano day ta babae. Awan mat siguro, nanang. Panagkunakot na saya at matatao ni Arlene. Di kag sa iti kasta. Tadi tay amo ti adday ti kaunggan na anak ka. Nagaduman ti kakasta tao. Makigayim daken ka. Tada ka sa pulanda. Anya ko mga iti paginteresan ni Arlene kanyak kat sa anak matabak ng nanang. Wan, awan ti dakala kwarta. Ngamnas ka nga ganda tay lata. At damat kasarsaritan ni Arlene iti cellphone na. Sino nga tatay dyan? Aglamang nga kiti siro tilamisaan. Tapno di nak makita. No kasta, release gaya man inton umay amartes, madam. Release? Anyaman nga tanti mairelease karakwada. Wan, madam, di kay madanagan. Adda amok apamuspusan. Saan ko nga i-cancel dita? O sige, madam awagan ka inton bigat. Ang mga namot no utang manan ti pagsarsaritaan da. Kat loan manan ti bagbaga na amay release. Ay nawang, anya ti aramidam iti sirok tilamisaan si Katone. Si Ay. kagayam dita. Kunaklakit din no simrak manan ni Blackie. Asino di kinasarita mo iti cellphone mo itay? Dayjay ka de. Tigayam ko dayjay. Anya di langag ko a release. Release iti anya. Loan manan? Sana, lunla ang ayati mai-release. Hello, Ipag. Agyaman akta sinong batang matlaang ang tiawag ko, Ipag. Pasensya ka, no jak na songbatan itay. Ada ngamin napatag nga inaramid ko. Anya ko matibagam? Mabalin ka di amang isend ka iti picture ID, Ipag. Kan isend mo matlaang ti cellphone number mo. Ha? Ano am Ipag? At dalaang ko matipangusara. Ibagampay nga umuna no anya. Ay, ada ka din ni Nana Rosa dita. Dagasan ka kumainton Martes. Tag picture tamo laang. Sayang nga minday dyan no saan ang mai-release, Ipag. Saan ka maawatan, Ipag? Anya ti mai-release aya? Basta mangisend ka iti picture ti valid ID, Ipag. Agraman cellphone number mo. Pakisend mo mata na. Dagasan kanto inton Martes ti agsapa. Taag picture ta. Ken adda pirmaam. Bye. Anwan na nga taaya ti ID kan cellphone number ko? Asin daw jay imawag anak ka. Ni Ipag Arlene, nanang. Ay nawaw. Anya man ang timbaga day di babae. Mangisenda ka no iti valid ID kan cellphone number ko kan kuana, nanang. Naa. Anwan na ka naw. Saan ka no amarilisan no awan ti valid ID k, nanang? Marilisan. No kasta nga raw. Kaya't nakaapagbalinan agarantor na. Mga nuad naman tinaplayan na along dita. Mahilig nga minday takot itilawn. Day tamat lang ti atap ko, nanang. Kat no siya, tsak kaya't tagbalin agarantor. Nadagsan ti responsibilidad ti maisa agarantor anya. Ay wala. No saan makabayad ti pagmaw. Sikat ti singiran da. Iti nakautangan na. Itay pa'y aring-aring ti cellphone mo, anak ko. Ni Ipag Arlene ti umawawag, nanang. Ay nawaw. Apay ka numanan. Jay ID ka nung arod, nanang. Kasapulan na. Nagteksak mat adya kayat ti agbalin agarantor. Ngam ipilit na mati kayat na. Ay una yan day taataaw. Diyak amo no niya ti reply ko kenkwana. Sapay kaslag dardaras, nanang. No siyak ti sika. Di mo pa'y laang replyan anak ko. Basta imbagam, adi mo kayat. Wan, nanang. Di bale, taawan pa'y mat na pirma ak akasuratan. Papayakas ta tilang ang bakit. Adan samot kaapam. Marurudak iti kasinsin mo si Tony. Ay nawaw.
Sino akasinsin ko? Ni Melissa ah. Apa ni Melissa? Anda ka di dakas nga naramidakin ka? Basta, mapanak iti ayan dahin ton bigat. Saan amabalin nga iso timang dadaal kadag iti planok? Saan ka amawatan? Bakit? Ay na, agsardan kan si Katoni. Tatalaga ang maruruda ko. Unay kan, Melissa. Pasensya kan, ngamdyak kaya tiagbalin agarantor mo. Ay nawaw, namin ano ka di nga imbagakan ka, nga awan tirumbang apagdanagam. Amok matyagbayad kat. Saan anala ka tiagbalin agarantor, ipag? Na, amok ti responsibilidad ko. Itala ang agpatulungakan ka, di mo pa'y kayat mo. Agdigos kakit di, tamapantay di sentro. Agpapicture kan agpirmata pa'y. Pasensya kan, ngam talaga adyak kayat. Unay kamatan. Kasano nga rod amarili sa anak no kastalaang, dadaulang mo ti plano. Mabutang akmat, no may papaniti ka kastabanag. Tamok anadagsan matla ang a responsibilidad ti may sa agarantor. Sana kas ka rin na tiagpirma, ipag. Di oray idarumnak no sa anak ngagtungpal. Pangaasim laang aipag, tatulungan nak ita. Kasapulak ti kwarta ang mairilis ko maita. Nakapangadeng ako ni ipag. Agsapol ka lang iti sa bali. Sapay la ko mata maawatan nak. Hay, di ta ka manlangan. Awan sir-serbi man. Kasta unay ti ungat na itay nanang. Talaga nasakit tinakam na kanyak dayjay. Ay, tinapatagat awan ti pampanunuta manakaw. Ay, isumat lagayam a feeling close kanyak dayja a tao. No siyak laang nga inam. Husto laang ti desisyon mo, anak ko. Saan analaka ti agbalin agaran turko nakmanan? Saan abasta pirma laang dayta? Wananang, no siyak, talaga adyak kayat. Adamatan iti ipag ko no guraan nak. Di ta makita no anya ti husto akulay na anak ko. Ngam sapay la ko ma, tamaawatan kan respetuan na ti desisyon mo. No kasta, imay gayam ni bakat ko dito kasinsin. Wan kasinsin, garanturak ka no ngam jak manugot. Kunak tumot. Plano naman ang taglon. Pilitan nakpiman itay ngam talaga adyak mat kayat. Kasta unay ti ungat na kanyak kasinsin. Di mo latan ikaskaso ti ipag mo kasinsin. Kasya talaga na dyan. Ipilit na ti kayat na. Di nakagura kasinsin? Saan? Anya kumaga po tapno gurahan ka. Kat amok mo ti ugali ni bakat ko. Imayak lang ta kayat ko amaamuan no anya ti pudno na pasamak. Sikanto ti mangi pakaawat kan kwa na kasinsin. Tano siyak, jak kayat tagbalin agaran to iti ura as inuman. Agloon tupay kat jak kayat. Tamok nga awan nam na maag apangalaak iti ibayad ko. Saan nga umno arason da ita tapno guraam ti kasinsin ko bakit? Ay nawaw, agpirma laang matyaramiden na. Bakit? Agpanunot ka mamad. Sana basta pirma lang da chay. Tunggal pirma na kat adda responsibilidad na. Anya ti panagkitang kanya kaya, jak amo ti agbayad iti utang ko. Huston, no anya ti desisyon ti ipag mo, irespetom ko mamad. Di mo ipilit ti kayat mo. Oho, agpapada kay kit ding agkakabagyan ah. Dayta ti makagapuno apay nga adayo tirik na dagiti kabagyakan ka. Talaga na puskaw ti panagrup-rupam arlen anak kaw. Na, anya manan ti basol ko tatang. Pilpilitem ka no, ti kasinsin nila kay mau ngagbalinagaran turmaw. Kuma ah, ngam di namot kayak. No di na kayat, maawatam kuma. Di mo ipilit ti kayat mau. Nalakalaang matyaramiden na tatang. Talaga laang adi na kayat ti tumulong. No saan akayat ni Melissa? Agkita ka langan iti sabali dita. No anuam ngamin tilon mo manan ah. Adla mo ti pau-pau iti apukaw akwarta ka na kayaw. Oho, talaga kit di ngagpapada dagita ngagkakabagyan ah. Sa bagay, idi pa'y mulaang ngamin kat kastada kanya. Pangasim man anak kaw, agbalbaliw kan. No di mo baliwan ti kasta nga ugalim, ay awan ah.
Talaga aguraan na ka nang iti kabagyan nila kay Mao. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapat ganti kayat mo, kat gura umatan di tao. No di na kayat, di mo ipilit. Irespetom no anya ti desisyon na, tapno maliklikan ti apa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.